Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing samla hima malai somat hapu kejingelam uba DT Ronsang uba day Presiden ber uba Kermen Shangdiar General Secretary hakalai poterik ujemang arjar pesau kilalit banyak kendo ya uba pensyangan NCM Deputy CM ke KHEDC uba pet ya katanat ilaka kejing temu jongki banlet ya kendo ya uba pensyangan NCM kalong bandawa thung CM Bapurano hapu ke hima malai somat kabahap ha East Khasi Hills District. Habayakran bat kilat patai kubor hadin kejingnya kendo nakaliang uba Tingshan Ronsang uleh thu bala khat ar tali kisnam ka hima malai somat kamdon ya usim uba pura uban sensyar ya ka iet ka hima henry la shupet bat khmi deki acting sim banwan ra kejing mentoy ya ka hima hibarok ka wei nakaliang ka seng samla ka kentujur ya ka KHADC bahkan penlong nok kloy ya ka election jit sim bapura hapo ka hima malai somat uleh thu bahadu menta lathung acting sim ya uba brasing dausau uba Kermen Shangdiar haba banrap uloong bakum ki samla ki dap da kejing sengo kya bat sengosi haba perkhat yala ka jong ka hima ka ba klemdon usim uban sensyar ya ka it ka hima bat ha ka jo kapor ka seng samla jong ka hima ka dawa ya ka KHEDC banthung no ya usim bapura bat mahamru balada kamla banthung no kloy ka seng samla hi kan sasyim da ki weipat ki lenti jing ya khi banpun urlong ya ka jing dawa ya hadin mingiyok banyak kenduk ya Deputy CM ni penpau ke jenis ngungu nomor ba mentaka dikasih ke baar hadian bang ilayo ban budin nak liang jingi kumpa sang sama hima malai samat inship hakibedai bat kajing dawa nak liang jingi kumpa sang samla ban long no ya ka election JIM hapo ke hima ke jingi dinak takadaw hadian bang iladap banyak kenduk ya Deputy CM tinggi penpau ke jenis ngungu namar ba mairu ila kloy ila pedang bat ket bala ila ong ba sirap bat ban ayu ya kini kakam kabana kalian jingi kumka sang sama hima malai samat inship nyawan bandawa na kapenta banjit no ngane ban penlong no ya election tung siam ya nang ta kabaar hadian ba na kalian jingi kumka sang samla Iwan ha kenika por na kabenta ban dawa mo namar ngitip ngiyoi hapo ka hima ka jungi lakumba khat arsnam nyimdon yo taus im ubapura uban pet ya ka it ka hima uban sensyar ya ka hima ka jungi hanrei baro shketa lasu pet ya ka hima ka jungi tangtiki acting haduk menta jadi nak kenika daw nak liang jungi kum kaseng sama hima ngidap da kejing singaw kya namar beliau ngiyoi ya kejinglong hapo ka hima ka jingi lading imdon yo uno sensyar ubapura long ba ka hima ka jingi kampoy si ero but din nak takadaw nakaliang jingi kum kaseng sama hima ngiwan bandawa naka district council ba lakumno baken penlong no ya ka election banjit yo si ubapura hapo ka hima ka jingi but nakaliang jungi kum ki samla ngiwan omba ngiwan ban kentho mo lane ngin ngiwan ban penksan yau lane ngin penram yau bi hanrei ngiwan hangne omdan kino ngiwan hangne tang ikta kawe kadaw kaba ngikwa ban yo no yau sim bupura hapo ka hima ka jungi bat kawe ro ni penpau ka jing singu diaw mo marbeliyo ka district council kadai kebapik ya kehima kiit kehima kebapik kebapenek ya kerti kedustur hanrei ladingi phai pat hapok kehima gajingi along ka keba ngim snula ben mudder khat arsnam baka district council kamla na kebenta ban penyo ya usim ubupura tedai nak takadaw nakalyang jingi kum ki samla jok kehima sa shisin pat nye kerpat ya ke district council ba lakum no bakan penlong no ya ke election JIM but ladalong kabala ban pentuai ya kini kekam amar ngiyoi ba hapo ke hima ga jingi hadu jong kini kepor bat kini gisni ngiyoi besibon ki jing kimi kendo dan nakaliang jingi sa shisin pat khadu ida kerpat juri ke district council ban pediang ya kini ke jing dawa jingi kum kaseng sama hima bat ni Kermen bala dan ilayo yusi mupupura
nang ni sakmat bagi gambar ro ken long kebayat bet bat kebayat ranti kitang kini kikinten publish hadu mentai dang long acting chief I ba brasing dosal hai kebedai bat kata hadin mengenai kendu ya deputy CM ilaong ba ya kani kam ba nakaliang jong iro sa persang kat kebala ban awan ra mo ya kata ka yaw tau sim bapura kat kum ka jingdawa nakaliang jongi kum ki seng sama jong kahima tu nakaliang jongi kum ka seng samla hima malay somat hadin bangile I ya kisibun ki jinge ki ba ngimat ni kendu hapo ka hima ka jongi bat mentala de ki sipau ka arsnam Yimdan news im bapura po kahima malay somat. Tingis ngau du jingkerman, bat ngis ngau no mensim, bat ngis ngau si kata-kata. Habangi perkat ila gajong kahima namar ba nginang mudur, bat nginang kimi linti. Baka jingdan juga council. Kabalong ka kimi ka bakdup. Ya ki hima ki snong ki thau apo jong ka setri jong ka des council. Henry kat hadu mentah hakahima jungi lalong tik kum kahima ka baklamdon kinong kmi kinong jungok ni lane kita ki bor ki bahlor kum ka diskonsil mar hadu mentah na galeng jong kahima malay somat ngimdon su ya usim bapura la sutung acting chief la sutung acting sim danore dano bad dakinur kinu kilat bantau lat kumnu bawandra eki aktinsium naglang jumi yung sama gidan hangni ni klemwan bat ngimdon daw yunu hendrei kadaw ke bangi gidan kalong bangi kwa bandon no ya usim mapura da kanu kalenti ka ba da ka jista jong ka council makan tau ya kalat kalenti barwandra ya usim mapura hapo kahima kacungi klem da kedo bat klem da pensa tengsu namar kene kede ke isu kadai ka daw ka bala slamba ka ba hapo kahima malay somat nila susai beng klam nong sensar bapura kendu jongi yo deputy siam ba pensengan dan sim ni sudap jingkeman ba ilong balkloy sya ban priang ni kane gadi sin baar bangiwan mani kendu ba ka kubur ka bayo ni kalong ba in selek kloy ba ngin up ya kata ka jingkular jongi bat ngilabu ru kakentin kebating hai ba nakaliang jung ka council kanamla ban le ye kane kam nalang jungi kum kajing ka seng samla hima ngin sa penhe ya kane gajing ki jungi kam deng su bangin wan tang di katsan ba arpongut ringin hap ban peni dakinu ki kam ki banlong kalat bingi bangin nyo us e mapura kanang ba ka council kam deng su ban le kai ya ka kam hapo ke hima malay somat